Upravo najadekvatnija, ali i bezbedna i efikasna procedura lečenja steriliteta kako po ženu, tako i po novorođeno dete je i vantelesna oplodnja. Ključna osobina ove tehnologije je da se na odgovarajući način uzimaju muške i ženske polne ćelije, koje se potom u laboratoriji spajaju, nakon čega se dobijen embrion vraća u telo žene. Ključ uspeha vantelesne oplodnje zavisi od mnogo činilaca. Vantelesna oplodnja je jedna stvarno sofisticirana metoda koja može da dobro funkcioniše samo uz dobar tim. Ako je tim koji postoji, koji radi dobar, onda su ishodi, rezultati zaista mnogo bolji i mnogo više živorođene dece. To bi značilo da jedan tim mora da ima vođu tima koji mora da koordiniše sve članove, mora da ima ginekologe koji su specifično obučeni, to su ginekolozi koji su specijaliste fertiliteta, steriliteta, kao što je naš tim, pri čemu mora da ima obučene embriologe. Embriolozi su također ključni ljudi, jer u njihovom kuhinjici maloj se sve ovo dešava i ti embriolozi u našem timu su ljudi koji su posebno obučeni, posebne diplome i posebno praktičan rad koji je bio do tada. Iskustvo je ključno. U tom iskustvu naravno da ima veze koliko ginekolozi imaju spoznaje o vantelesnoj oplodnji, koliko je to bilo učenja, koliko je bilo edukacija, koliko zaista urađenih ciklusa, što bi mi rekli, odnosno da to lepše nazovemo bračnih parova. Kada neko ima iza sebe 10.000 ciklusa kao što naš tim ima i kada ima preko 3.000 novorođene dece, onda možemo da kažemo da postoji jedno iskustvo. Naravno da to iskustvo nije kraj. To što smo iskusni ne znači ništa. Tim treba stalno da inovira, da uči, da radi, da primenjuje nove procedure, da poštuje pravila nauke i medicine i da pri tome sve to primeni na svakog člana. Znači ginekolog, embriolog, anesteziolog, medicinske sestre, instrumentarke, radnice i svi oni koji učestvuju u cilju toga da mi imamo bolji rezultat.